Mayor Robert Mugabe Kachebezi najanga Uganda People's Defence Force Engineering Brigade ine kuba yahereza umurimo ogu okutandukana kibanza cyo kubanza 2025 kandi yashaba abatura okugumza mbagumisirize inamasiko ngu ati umurimo gwashigaraho ogukozirwe no gumuhango ogwasigara hati no muce umbwire buce twaza collecting aho ubuntu buce samu issues zirimo no kumarira aho mbaho za mutuye twataho ebyoma plates ninga shama batago tukagakoma abantu barabahundukiye Mbara City Engineer William Bananuka n'abandi bebembezi ba City binamasiko ngo rutindoro nuruza kwa embero bice ebisigire kutaho mwaka musya already mbaho inyinge bazitireho basigazaho imbaho nce munonga then bagaheza bakatekaho amabata mukwe kandi umurimo guteka ngo twaza ko mu kibanza nubuje kuba gwahuje Orutindoro narabamwe abashubuzi bingi okurwa muri Mbara City ni Singiro District kusemererwa munonga okura ngo rutindoro rwitu bari mune barukora kandi umbwire butarurushe ntuza kutandika tukozese nkuko babere baraganise umwezi gumwe ibintu biza kwa byatebekeye Simo muri mu government oferiyo nekora ebintu mazima biyoni bitamburaje kandi toyongera kusima na meya ogerizeho namani ge narambura ndo muri mugubonire byoma batirehe birungi in fact ningira ngo amundo gurwe kwasoya Mbara City Council ekahereza Uganda People's Defence Force Engineering Brigade empatane ya shilingi milioni 336 okunduza Orutindoro gasha kwa Fred Tulyakira Kabango.